Toshni, tinchmi? Rahmat, xudo bo'lsin. Ishga Ha, sekin. Men yomon joy rafta kontekstda suhbat qilaymi? Chaqchaq kerak. Zo'r mesha. Jo'raymi? Rafting bilyardim men. Yarim. Ha. Lekin mening bu pasmi kerak edi. Bu yerda telefon qilaman va zapis kiraman satlar o'sha. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Akosh mu nazmi? Naz rahmat. وقتی خالی کتاب همین هم موی پرسیده کتی بودم Ha, soatay 8 begoba میتونم. Ha, shu damu 8 ba zapis kuni tashi bego men beraman. Mayli. Xo'p, tamom, mayli. Mayli. Aka, همین zapsam tez diyorum. Ha, hozir bisyortar odamlar zapis telefon kiti zapis karim ediyorum. Va ham ham nas vaqti xudoshini bekorga sarflamayman. Isto. Soat 8 گذشت از تو سرطراز بند کرده بودی. Ha, ma hozir bozi kunning bozi zo'sh soch. Bozi yazaning. اوای odam intizor boshladi chi. Hechchi, boz zapis bekuning. خیلی هیچی. وقت قیمتین. این ناممکن است وقتی دیگران پایمال کردن اعضای انسانیت نیست. حاضر همین بیلیارد تو برای چی؟ برای وقت پول میدی؟ Albatta. او وقتی سرطراش هم پول میایستد. وقتی وای غنیمت دانستن در کار. این چکلی که میگن وقتی خود و دیگران را غنیمت دانه. چنانچه میگویند اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. وقت را غنیمت شمارید. وقت دیگران را احترام کنید. پایمال نسازید.